He never asked where our child is buried. Till today, he doesn't know where our child's grave is. Yo, this woman's story is so sad. Watch this. Nganothatha lo mntana lo ngayomlahlela edampini nganomgubhela phansi nje then wanobuya nganomtshela akazange asho ukuthi asambe siyobona or kwenzakalana. How old was the child? Besine 2 months lesi esama-twin besine 5 months. Azange baphile nabo. Sometimes hamba maybe 1 year 6 angezosibona sihleli silinde yena nje sengidangerous kubantwana cause ngasho ukuthi sometimes sengifikelwa nokuthi ngibulale lezi zingane nami ngizibulale mara bangikhansela nganojela ukuthi angeke ngisaphinda sihlale kunganakudla ngeke ngahamba ngiyokha umroho edambini ngabuya ngapheka sadla mina ngiphandle udlala nabantwana akadlala nabantwana hayi into yakhe ivukile ke manje imbuzi ukuthi hayibo manje kwenzakalani anokwata anothi wena usihlayela wena athi uthini cama ukuthi ngarape umntana ithi no ngiyabuza kuyafana baba rape abantwana kutho wakho because yena sometimes unokusho ukuthi yalo mntana akasiwakhe lo Cholo ukuthi ubamba ibhanji bangibonise enye message nginalezi zinto za TikTok bathi bhala umuntu igama lomuntu akubhala izinto ofuna akwenzele zona nganobhala bese uthelisana manje ufaka paysin mangihambile sala ngisearch anokuthola ku wallet enye bengayisebenzisi ashuthela abantu bakubo banokutshela ukuthi if niyamloya ulolo ngizobe nimloya no umfazi wakhe yamloya nawe uyamloya.